Voini April ni som panga kumsang ni som ni paruk ni lai ni ania in zawa in che baile vekule Democrats te che dan aniam thar le a House Democrats somnga chuang ten President Trump paihthlak tumin 25th amendment mangin ma anlame kani House Democrats te chuan America mi puite du thlanna anpom theilo ti anfin fia non leta anjinga mi somnga vel te chuan President Donald Trump chu ani na tanga paithla ngei be sein 25th amendment man andu thon puanga dan siam torin ma anlame kani an thinrim chanber chu Trump an Iran laka thukhau tak acha chwa wangani a anron chauthun zom zelani chuan anram ma sona rural te beya awani kha America ram tana ding het president chu thlopan hekin hengai dan firfiak pu ho hian he na chil tur hian atling lauti in an out chwaka anwaya cabinet te chu alaka hel turin an norani mase ni na taka chuan 25th amendment hi Congress a in thana chaklote ta na infiam na chi ni lo he hi mang tur chuan vice president le cabinet member tamjok ten ma anla kangaya thune na engma nei lo Democrats te out chwa vel na hian omzia nei lem lo he hi politics thila lem channa mai ani a Trump ma sabera an lo hlo cham to na manga avoi thumna na paithla kan tumle na chiani hengmi te bokhi Joe Biden an kumtam tak chungai to na lama harasat na langsar tak ani laya ngoi chu tlatte an ni ti kha kan sha ta tul ome thuthar the dar tu te ne na soi chwa an nei lawa commission an din lawa an thinrim heklo ma se Trump an Islam sa khofir fiak te laka thukhau tak acha chwa vele hian na cheltla ka an ngai lo thon soi chhuak le loi si ani palai Jamie Raskin chuan ma shwain President din mun endigna tur commission din ngen na bill chu apor chuak le a hei mi pui thlantlin hruai tu thutlok na rin hel sakturin Washington a in rel bolna nok saksiama be seiwangani House Minority Leader Hakim Jeffries point hemi chungchanga hian in ron khom na huna ruat hiala anthil tumber chu chiang hle chu Trump pa chetlak na piang dodala ram himna tura athutlok na te ti thwan opa mitra min khan athlen ma a ama chopte ti chiat sak ani America mi puite hian ram ti chak thar le turle ram riveng him turle America da poimo ma saber turin Trump hi an thlangani a midoi zeple firfiak te chantu te laka kun turin an thlang tlinglo to naya Democrats te che dan hian eptupol hoten democracy an ngai nep zia atar lang chiang le a in thana an chaklawa chu wangin dan keng ko tu anga langin he in than result hi sut le an tumani cabinet ten anuk sak lawa Republican ten House an thunun meka mi puite point an phili boivel hi an muvevek bokani Democrats ten phubalak duna a hunan khoral lain President Trump chuan ramtana na thatakin athok chunjom zel thunga Democrats sauthil boi puiber chu ram ven himani lawa an dan siam chop anga kaldulo hruai tu an huat em wang ani jok si a US le Iran in biak na chu ni tlem te nuwa Pakistan rama tran ani theidon ti President Donald Trump an atarlang President Donald Trump achuan US le Iran ten in biak na tlang tak an nei le tur thua soilanga he in biak na hi ni chungle ka Pakistan a nei tran ani theithu chiang takin atarlang ani New York Post in interview an neya Trump achuan Islamabad khopuya thilthleng thar a thuai theithu soya Pakistan Army Chief Asim Munir chu in biak na abuat sei konga atholok emawangin faktakte na faka naro pui taka thowangin Field Marshal tihialina kawani Trump hian White House anin mu khom thinna le aru ka in biak pona sang tangin muniranen hian mimalin leichi na thatak an nei to a he anin leichi na thatak hian ra tha chwa meka chu tun din huna bial chunga indona chol leilok ader thon lai le Strait of Hormuz tuipuya boruak asan lai po a Pakistan in biak na athleng thei hi ni Pakistan hi in biak na palai na thokturin arin tlak le ti afia to a Tehran in wantlang ma aru ka anthil ti dan kal zonga thuan ther dar lai po in Pakistan chuan in biak po na kong ala hong rengani Iran sarkar thuthar thedar to IRNA chuan he hin na takin an hiala in biak na thar nei turin ro man na engma om lo ti an soi thunga he hi Tehran thil ti dan phung pa ngai ni a wantlang ma engkim an pha a atak takan na tho ero chu kongkhar inkhar nunga anti ruthinani Trump an America First kalphung akalpui dan chu he thila hian alang chiang hle a top sinom lo in dona te tlom chiat na te om lova ngai to na mang thiam tak le khau taka palai na tho ani zoka chu thil ti theina le
until ruah man lo tintir thei turin tlak tak thopui te zarani muni ran America ham thatna him tura inrem na apui tin puya khovel puma oile mamo dang thiarvel na tur Strait of Hormuz konga hon thei phot chuan chu chakna manga remna le muana zonmu na chiang takani ang Islamabad khopui hingai vena tul he a van tlang ma thil thedar dan le atak takama son nai ro ain milkher thin lo ani President Trump an Iran adan cha na chuan Iran sum din munatlak niam tir meka nitin oil atanga an sum mu tur dollar makta duai zali somthum panga an hlo mek President Trump an huai sen taka Iran longchol munle Strait of Hormuz adan cha sakchu arwa manangein athok thale a Iran sarkar chuan suma hlo na sale a oil atanga an sum mu tur nitin dollar makta duai zali somthum panga layan hlo baka thil dang an thon chua tur dan cha ani wangin dollar makta duai zani somsari paruk dang an hlo tel bokani Fox News chuan Foundation for Defense of Democracy le Wall Street Journal te thule hlatar lang chongin he sum an hlo na saddan hi an puanga hei tong kama soi mai lovin ataka sum le pailama indona hlo tling takani anti Energy Secretary Chris Wright chuan fia takina soya tuna chuan sum le pailama kan rek bet don ani oila tanga suman mu tur te kan ti to panga sum le pailama kan nor be na tur thil dang te po alom don ani ati hei President Trump akal phung chu ani a Atei angan na sign an nora ngaidam dil na omlo shwai tu der dep tak tak ten kumtam tak chung engma tilawa Iran in Middle East afir fiakte sum an pek an lo thlir liam mai lain President Trump ai ro chuan an chet ro wana an sum man ro nei turte chu adan cha sakmia ani Iran sum din mun hi atla chisa shimshima tuna phei chuan atla niam rok to ni Hezbollah Houthi mo Hamas tin he na oil atanga sum mu te kal to don lawa America ram chaklo na rem changa la a nuclear Ralthuam siaman tumna ta na sum man tura to don lawani America President somli pasari na hian adu danang takin rawarel mek baka engkim athunun vekani amalak na chu sarkar lulul le suak swalte thoi tora an kun theina na an sumnar berti chiat sakani a norbe na chu kalpui mekani wangin hemi wanghian America chu aron chak thar pha hle ani kumsom thum chuanga liam nuwa avoi khatna ni Australia Lebanon te inbiak na nei puin Secretary of State Marco Rubio chuan hlotlin na ro pui tak achang Secretary of State Marco Rubio chuan rampani in lai chin na konga masona ro pui tak ron thlenin State Department a Australia Lebanon ambassador te chu mai chan nge ya inbiai na koma he hi kumsom bi engamoza chunga hetiang inbiak an nei voi khatna ni Sarkar masate in lai chin na konga under de wanga Hezbollah le Iran ten du ro an relain Rubio e ro chuan hlotlin na muchuak meka he inbiak na hi top chin omlawa inka hayemo thalak dun na mai ni lo thoti chianga firfiak te thunei na chiang taka nuai bo chu athil tumberani he thil hian khovel mun phakata kumsom ni amo kumsom thum chung Hezbollah ten thunei nan lo chan to chu chiang taka ti top don baka Israel chunga chiat na thlen le Lebanon mi puite chunga chiat na thlen thin te po ati top na turani ti in Rubio chuan nget takin asoi ni tin mai hian Lebanon mi puite chuan heng mi swal ho la ka tang hian she oman tuar mek ti war takin asoi langa Lebanon mi puite hi Hezbollah ti wanga she tuar tu anni ti kan chia dreng angai Lebanon mi puite hi Iranin tharuma tho na wanga tuar tu te anni boka he hi atop angai to ani ati anmalang na tur hi ahar sai na kwal thuidon ti Rubio chuan apom rualin be seina sang tak anei tho soya kan be seiber chu mason chhotranin ruaman na te kan duang chuak theanga thil thatak a thlen the ba ka len chwa the thila omanga chutiang chuan Lebanon mi puite hian an phu tok nge nakin hun eng tak an nei theidon ani ati huna du don ani ma se he kan malak na hian ra tha chwa nge kan ringa hei thut khom na chanchin chuanom takani a mason na lo zel turata na kan thil be se ni ti ina soibel bok atumber chu enge niang a chan na chu ram pani te ta na himna tak tak le mason na ni voina kan be se na chu rem na ngetle dai rei tur din theina turin ruwa man na kan duanga chutiang chuan Israel mi puite chu lungmuang takin anom thei to anga Lebanon mi puite po lungmuang taka anom mei pia lama an lo phu to thin himna le mason na an nei thei to don ani ati
United Arab Emirates longchol munte alun hlelain Iran longchol munte ro are thuap thung heng ram pani te din munin thlauzia hi langsar le a Dubai le UAE longchol munte chu bungro phur longlian tak tak te bungro hlang tha le hlang lutin an to thlea longte chu zalen takin an tle swaw swaw me ni chuti lai mek chuan Iran longchol munte ro chu a chol thuapa longlut le chuak mu tora ommia lo thung hei America in ma aron lak nuwa an thil ti thei zia tar lang tu ani kumsang ni somni paruk February thatop lama indona ron ir chuakin karing mozat o nuwa inremna tlo tak an lo siam ve chu Pakistan rama inbiak na lo cham tak wangin atop zuita ani kha hemin huwa hian President Trump achuan hun khoral lovin ma la zui nga la US Navy te chuan Iran longchol mun le an tui pui kama longlut le chuak tu re reng chu khau takin an dang chat tamakani an thil tum hi afia hlea chu Iran sarkarin oil atanga sum a mulu na te dang chata atak ram ron mu fia tirani tuipuya longte veiwa dan chuizuina atangin he malak na in ra tha chua zia mu theya UAE tuipui kama longchol mun alun mup lain Iran tuipui kamte ro chu ramhuai khwa angmaya re thuapin anin thlauna langsar hleni khovel puma oil thon swati to vekalo vo chen to Iran sarkar roi tu te chuan tuna zet chuan anma ni ram ngei sumle pai din mun tlaniam ta roi chu engma ti theini lovin an thir liam ta vel mai me ani he thil thleng me khi Ahmed Khalifa chuan fia takin heti hana soi chuaka Dubai le UAE longchol munte longlian puipuin anno khat mupa Hormuz tuipui pia lama longte antle swaw laya Iran sarkar longchol munte are thuap mai le ancheta mu tor ommia lo mu hi chuan ril ruati hadam veng mai ani ati tuipui poimo laya Iranin midangte alo vo thina chu top ta a hebial chunga chengten she oman tor laya firfiak ten hena sumpek thinna po atop ta bokani US tuipui sipai te thil ti theina manga America in huaisen takama alak na hian dinmun avor bin ta thokani UAE ang anchian thate sum do nai ro tuang takina kalchun zom zela he buaina chok chuak tu Iran sarkari ro chuwa sangin khwa khir anni a anni na dik tak hailanin a omta ni tuna hian tunge thil ti theizok ti zona lo pianga a chana chu a chiang hle sarkar derdep te chuan vokhana an siam thina ram chakle thil ti theite ro chuan ataka mala in ro an rel thin hei tun tuma anin khwa khir na hian a fin fia chiang viawani President Trump achuan pop leo chu Iran nuclear Ralthuam siam tumwanga thilthleng mek chu a hrethiam lon lo ti in a changlet President Trump achu America khwale tuyatanga pop ni ma saber laka atlom don lawa he pop hian Iran sarkar firfiak laka nunna le thina thleng chungchanga US in indona ama chon mek chungchanga zil atum rengani kansha theu to angin he indona hi February ni somni pariat kumsang ni somni parukhan in tranin Israel le America chuan nuclear Ralthuam siam tumta to Strait of Hormuz tuikong rek dang chata firfiak na thedar tumtu te sarkar chu anma chonani hetatang hian pop leo the 14 chu ronin rolin inrem na kong dap turin angena Trump an tongkam na tak manga nampum pui an mangang tia soi chu pomthei rual ni loti na soi sela mi pui poi soi lote nun na der thonga ommek line engti kong zong po a inrem na siam turin anorani Trump achuan changlet ngalin chanchin bumi tin hena pop chu poi khoina dona konga ane phlia ramdang ne na inlei china kalpui dan po thiam lo hle ti ina soya Iran in nuclear Ralthuam anei po poitilo tu po phika du lo ti in chiang takina soibok CNN in anlak chua thu inyal na tharbera Trump achuan thu soi chu war tharin engma shi thiam lawa indona chungchang hi asoi ve turani lo achan chu thil omzia hi engma shi lawani ati pop chuan athlona chunga tangin achang let ve ngala athu soite chu chanchin tha tanga lo chuak ani thu tar langa Trump a sarkar hi kalau lawa chanchin tha thu cha huai sen taka puan chua hi kalau hek lawati keini churam hruai tu kanilawa ma se inrem na siam tu kani angin chanchin tha thu cha hian kein ngatlatani atibok athu soite chu mimal be na nilawa thina tamjok a thlen lo na na inrem na siam angin na ni tho soibel bokani Trump adin mun chu chiang le a chu Iran hruai tu ten mi mak ta doi tam tak nun na la theile khovel mun poimo tak ti buai thei atomic Ralthuam siam
manan tummek lain Vatican atangin zilna thoron chak chuak su se ti heni inrem na diktak chu chakna tanga lo omani a kan maloka nuclear Ralthuam lo omtak ommek chu haiderin thilni phung shelowa thu soiwang ringotin inrem na om theilawani ati Popian inrem adu wangin ngai dan thatak anei poni theye ma se thil omzia shelowa roma tanga aroin rol veringo thian swalna ti top don lawa mi swalte ti huaisin jok donani Trump a hian he thil hi ashithiama atlai chiat lutuk main Tiran sarkar hi chinfel ngei angai ni ti hi thlir dan ani United States President chuan Iran laka sipai manga indona annei chu atop to thua puang chuak United States President chuan tu naya Iran laka sipai manga indona nei chu atop to thua puanga he hian anom na bial vela himna din mun chu kong thui takin athak danglam don ani he thu chua hi Operation Epic Fury tia vu anwaya cholkaring moza chung boruak sang tak aum nu le sipai ten be puyan thak ngor le nuwa aron chuak ani US sarkar thu chuaina tarlandanin he be pui thak na hian anthil tumber chu anti lotling thokhat thlea ma se be nai na ngong chwa dan kim changle nakin hunzela ta na chumi biala angong theidan turte ro zirchian mek alani hetianga indona top tak wang hian boina lian jok chuak thu the ati zia ombe se ni a ma se khovel ram shwai tu te in lai china le ram ven himna boruak tlang pui chu alakhir khan le a thil thleng le theitur po sha chian thei alani lo thu thil chut chiang tu ten an soyani sipai manga be pui thak lian thamjok puan chwa lom ri lo ma se he indo nai na shin chwa tu ramin lai chin na lamte sumle pai din mun le ven him na lamte chuan ngai ven a hlo chho le to a Middle East biala ram omte le khovel ram dang lo ngai ven tu te chuan borua ka zia om chodon nge boina thara chuak le don ti chungun takin anvil mek ani California huam chunga kang mei chwa luitir le sumle pailama lung oilo na wangin go down lian tak tak akang na salhe tholeni khan California rama Compton khwa Alameda Street om Magnesium Alloy Products Company go down lian taka kang mei chuak le a anram sana a chomadar somle minute sawmnga vela kang mei chuak hi thunei tu tin hena thlenani vele kang thel tu ten che chuak nga la he building atang hian mei khudum cha taka chuak na salhe ani he bial chunga go down kang mei chuak thinjinga athar lamber ani a thil khleng poi takani kar khat kalta April ni saria khan Ontario kho a Kimberly Clark bungroda khomna square foot makta duai khat point pani zeta zaw chu na thok tu pakhatin ahal ni nan soya rinhel kai kumsomni pokomi Kamel Abdul Karim Chuan a hlotlem wanga avuina thu soichunga me chem kai lai video adar nuwa thunei tu sang jok le state sarkar atangin kangmei ti chuak lui thu buai aur mekani he kangmei chuak rap thak taka hian nun na chan le hliam tor anom lo na in bungrua cheng makta duai za chuang man huwa kang chia a sumle pailama chiatna na satak athlenani Compton khwa a kangmei chuak chungchanga hian social media lama ngai dan moi lo tak tak aron piang chuak zui nga la chen khat chuan sum don lian nei tu te chunga phubalak na thatak nianga in he chiat na hi anlom puya hal ralvek ra uti tele sum dong ten u chuak taka sum andu wangin hetianga ti chia thi a phu ve reng thu te an soi chuak hialani mi te ngai dane ro ai nang lo thunga hetiang kang mei chuak wang hian na tho turati wanga ni tin mamo bungroman ati sangin boina tak tak chingfel si lovin mi puite himna ati der thonga ni ti in an soi ve thung Ontario khwa a kang mei chuak khachu halu nge ni ti thunei tu ten an nem het to a rinhel kai tu hian sarkar kalphung do dal tu midang tenen ain te khin hial ni in tarlan ani Compton khwa a kang mei chuak le tun naya kang mei chuak dangte hi halu nge yani empty chui chian me kani a ma se hetianga thil thleng rual hian na tho na muna lung oilo na in thil ti chat lui na hiala thlen tamai empty zo na lian tak asiamani kang mei ti chua lui hi poi khoina lian takani a hotu te ai ma in na thok tu te le khotlang atina zo kani sum do na ti chia thian hlo ati sang chuang lawa din huna siam tha chuang heklo dora bungro le tur ati wanga thil man ati sangin na thok tu rin om tak tak tin hanei lovina siam thin California hi ezon na hau tak le sarkar dan khir tak tak te wangin an ha to sa hle a mani thua ro rel tu nia in nga ya kang mei ti chwa lui na hian mason tuma tan la tu te tan nun ati khir zwal don chawani tin thunei tu ten heng thil kheng te hi thil la om takani ti shain mi te ezon na akan ral zel ma hian na takin ma anlak anga yani
khovel oil lak lu na puimo tak hum hal turin Trump pale Modi aten thok don April ni som pali thole ni kumsang ni somni paruka khani US President Donald Trump achuan India Prime Minister Narendra Modi chu telephone na bia a minute somni chungzet anin biak na hian shwai tu pani te hian USA sia a indona chuak mek chungchang an soidun ngal chatani US le Israel sipai te le Iran te anin do mek lain Trump le Modi te hian khovel oil phur kwalvel na tur kong poimo Strait of Hormuz chu him takle in hong renga da ani theinan ngai tuanan sorbing ani he tuipui kong jim te kaltang hian khovel oil tam tham tak phur chuani a he kong hi khar ani pal chuan energy man ato thut don ba ka America mi puite le an thurwal puite tan har satnan na satak athlen don ani India rama US Ambassador Sergio Goran he in biak na hi athlengei ti ati chian ba ka thlalo la omtura US le India in lei china nget tak chu ti chakle zwala ni tur tho soilang bok hemin hu hian Prime Minister Modi achuan shwai tu pani te hian ram pani te in lei china kalpui mek chu an thlir le thu le khovel huwa pa an tho dun na chu kong engkima ti nge le zwalan tiam thu a the dar venghal bokani Trump a hian adin huna soi thiam li a tluang tlam takan in biak na hian Modi an hena kan vain kan mangai cheti ina shil hialani kumin chunga anin biak voi thumna ni a US le Iran in kara in ka hei chungchang in biak na tluang lo taka top nuai ro anin biak voi khatna ani thung heta tang hian doi zep taka ram in lei china kalpuina om lo zia chiang le a khovelin in epnan na satak omna hmuna thlering lain shwai tu chak tak te hian America ram ham thatna te energy himna turle anthurwal pui poimo te chu anhum hal tlata Trump a hian thil poimo ber chu fia taka thlirin mi malin lai chin thatna mangin ra chua thatak tak aron thlen mek ani US in a rek na chuan an sarkar ang hong chiat ema wangin Iran president chu atap chuak hiala puisa kamamoni ati rualin kar ni emo kar thum emo chungin an sumle paidin mun atle chevek don ti asoibok Israel Channel 14 chuan Iran President Masoud Pezeshkian minhai te hne na tangin thudeng khong tak apuang chuaka Iran atanga palai kalten Pakistan atanga engma huntur an nei lo nuwa he shwai tu zaidam nia an soi thin hi athin rimin abuai ta he ti tarlanani thilkal phung chip chiara ngai ven lawa puisa fai aphu tlatani kanthulak nein a soidanin Pezeshkian chu aril ru no aron chuaka ama tho puitu telaka a anga puisa ka mamoni ti ina tap chuak hialani chumi nuwa president chuan thukhir taka soi chuaka Iran sumle paidin mun chu kar ni emo kar thum emo chung lekin atle chevek mai theiti asoi an sarkar chu abor chuar tol he ti apoma engkima chiat vekhuna mi pui thin rimin ama anron pan vekang ti chu lau thong hle ni Pezeshkian chuan arukin fia takin hetiang hian asoya kan sumle paidin mun chu kar engamo za chung tla chevek luk ani to a tuna hian kan sum hu na chun chu America ten min dan cha sak mek ani khoya tingin nge sarkar na thokte lo kan pek ta kang ti po ka se to lo ti in mangang takina soi chuak ani hetianga mang anna lo thlen chan hi US in khau taka shek wangin Iran in China hena oil a shal thin chu ti cheveka chu chuan Iran shwai tu te in ngana chun ati chatani sumlak lu tur to lo chuan lo pek tur lawa rama zalin na le rintlak to lo boka an sarkar chuan din mun lo le chianarap thlak tak ama chon mek ani America in nataka anor na chuan zia nei thukle a Iran sarkar in opna khau tak chu atliak chetan mek ani ti kan thulak na chuan atarlang US Treasury chuan Iran in oil atanga sum amudan tur konga khar sakmi a sumle pailama theitop choina shek don ani US Treasury chuan Iran sarkar sumbom chun na takin a hlap meka Tehran sarkar noi omfir fiak poltitan sum ol samtaka mutur to don lawani he thu chuan na tak hian US Treasury chuan hetiang hian a puang chiang hle a Iran shek na na ber choron letle ta a ama ain anazok don ani Treasury chuan sumle pailama ana theyang berin ma ala dona Iran laka shek na ber akal pui chunjom zel don ani ti in he department hian apuang ramdang bank le sumle pailama in rol polte chu in ralring turasha tir ngalan ni a sumle paien koltu pol sang te chuan he department hian Atei na le thunei na zong te amang chuak vek don ti an shiat atula Iran thil ti te thlop chunjom zel tu ramdang bank le sumle pailama in rol pol te chu shek bel zel turin in peisa atin a omani ti in atar lang bok
toipui chunga Iran oil omsa te Ralte na tura ri lo te ta na phalna an pek chu ni claim te nuwa atop to dona ti tharle ani to don lo ba ka he phalna hi possible ani to lawang ti in US Treasury chuan atar lang bok Secretary Scott Bessent na kai shwaina hnuaya chuan America chuan lelama melma te dolai le lelama Iran in firfiak te kuta poisa pek thina chu ati top ta ani hi thunei na diktak man chwa dan chu ni a hetiang hian Iran sarkar shwai tu ten missile siam nan te anayo firfiak pol chom nun nan le boina siam nana poisa an man thin te chu ati chat dona Iran in aruka oil Ralte na kongpo ati top mek bokani Vice President J.D. Vance chuan Indona dikle sa khothurin chungchanga pop thudik takashil US Vice President J.D. Vance chuan America in Iran a bewanga pop Leo the 14 an adem na chu thupe hel nei lovin achang let fak pop Leo chuan pathian chu khandai lekle bom thlak tu te lama atangai lo tia soi chu Vance chuan kumzabi tam tak chung Christian te zirtirna lo om to mangin achang letani pop Leo an pathian chu khandai lek tu te lama atangai lo ti la hian kumsang khate mo kumsang khat ai tamma indona dikalpui ani dan chanchin sha tur omani ti in J.D. Vance chuan asoya heti la hian he indonai mo so adikem ti ko ngai ro ngai dani nang lo om theidon ani atibok chuta chuan top mai lovin mi puite thantlin roi tu ten sarkar thil ti dan turan soi chwa huna film khuranga yang bukin pop po athiamna lama chawin rol turin Vance hian a shilani United States Vice President kani nanga ramro rel dan chungchang ka soi chwa una ka film khuranga yang che hian pop point sa khothurin chungchang a soi huna a film khura poimo mani ati Vance chuan thudik le mo phuna chungchang war takin hetiang hian a soi chhun zoma sa khothurin chungchanga ngai dani soidon ani chuan I film khuranga ya thudik taka ai ngat ngei turani chu ke point ti ka tum thinani a Catholic emo Protestant poni se sa khothroi tu tilaka chuan be sei tur chiang sa ni ati he hi dik chiani America hian fiam thu thona nin dawatan ngai lova anram ham thatna tur veng himin lom tak tak te chu adang chat zo kani pop hian remna le muana thu hi adu tokin a shil theya ma se fir fiak ten hena sum petule poi soilo mi puite thattu sarkar suak swal tak tak te ngai tha si in asira tangin zirtirna apetura ni lova Christian te thurin mana tanga lo om to sa hi adu duwa herkoi atum turani lo Catholic sa khozui tu ni ve tho Vance hian asa khwa za tholan ti rualin tunlaya indona re reng pumpel thlatumna ngai dan nem takhian sa kho thurin diktak alia khwa phal lawani shwai tu thale chakchuan indo hun tur le fia taka tong chwa hun tur a thina hemi konga hian Vance hian ati thale ani Trump pa kai shwaina hnuaya American thalai sipaya tantuman pung thur thura sipaiten za an lole to wangani ti in Secretary of Defense in a soye Secretary of Defense Pithek set chuan thu chwa poimo tak nein Air Force le Space Force te chuan kumsang ni somni parukatana sipailak an bituk za chu an bituk hun thlanga zeta tlin main an tlin to thua soya Army le Marine te point ma an son le ni American thalai ten sipaya tan an chak pha na chan chu President Trump pa kai shwaina hnuaya za an lole to wangle a shwaina nge tak wangni in a soye hei thil thleng palani lova sipai huai sinna le riruput mang dik tak vorlar le US sipai ten engma thup nei mi alawa thlopna thatak an don wangani a mandewa sipaya tantumna tinhiam tu sarkar chaklona le thilshia thiam har tak tak te chu hnolani tak wang ani bok hekset chuan indona hmuna shwai tu thani na chu tar langa thil lo om tak tak thlenlaya an malak dan soin darkar somli panga le minute somnga paruk chungot kanin biak na le kan ruwa manna siam te chu kan kalpui ringa kan pilot te Iran rama an tlak rual khan kan na chu chol mia lovin kan thok nga lani kanin biak na atop ngai lova in mu khom le ruwa manna siam te chu akal chun zom rengani ati President Trump a chelna chungchang suin President hian malak na rangle chaktaka phu thina kan sipai ten mel mabum nai mo har satna dange mo an paltlang theina na thlop tlatani a hruaina wangin kan mon rotong kai zongjong kan mang theya kan sipai ten an hlotlin na tura thu nei na le thlopna an mamo zongjong an mu bokani ati hekset chuan soi chun zomin President Trump an sipai te ka thlop tlat ta che u ati hian ati takzetani he hian omzia thuk takania indona hmuna danglamna na setaka thlenani ati President Trump a hian chakna manga remna siam
peace through strength hi thuvon ringot an lo ti asia a hei American te nun na chan chuak tu ni sipai thuam chakle hwai senator pe ka tum tlat na hian loknan na satak apek ba ka akai hroina hnuaya hian America chuan rin tlak takin a chakna lan tira nena ami te a hruai hole thina ni atibok pithek set chuan malak na anei chunjom reng thu soin voin hian president dudanangin he operation kantan tirata be pui thak na satber trumani dona naktuka chuan voina in kan beina sale zwalang chuwangin Iran hian du thlan tur tlem te ania chu film khur takin thlang ro se ani lo chuan he president hi ti in asoyani US sipaite beina wangin Iran in nuclear Ralthuam an nei theilawa indona po atop chep to ti Trump ana puang President Donald Trump achuan Fox News anchor Maria Bati Romonen tholeni khan interview an nia nilai nia puan chwa tur he interview a hian Iran nena anin dona chungchanga thucha khautak asoyani Trump achuan engwanga America sipaite chet kha ngai nge ni ti shilfein ma kala ka ngai ni chutianga ka ti ni lo chuan tuna hian Iran hian nuclear Ralthuam an nei to ang nuclear Ralthuam nei sila chuan mi kau khom reng ngai to anga chutiang chui du mia lo tur thilani anga ti Maria chuan indona din mun chungchang zotin ani toi ti zia he indona hi atop to emtia azo chuan Trump chuan engma pelhe lawa changin atop chep to nin ka sia atop nai le to nin ka muni tuna hian engkim top san thut po ni la he ram hi din tharle tur hian kumsom ni la yanga yang ma se kan la zo lawa enge thlengzel don kan enang inrem na nei hi anchak le to nin ka sia ti ina soye Trump pan hetianga thil omdana soi hi kar tam tak chung US le Israel sipaiten Iran nuclear program te an air defense te an tuipui sipaite le an try tu te in nga na mun poimo tak tak an be nuwa ania Iran sarkar hi an thabar le a boman siam theina kongpo dan pin sak ani to ba ka tuipui lama hwal chep an ni bok wangin an economy po a chaw hle ani US Navy te chuan Iran longchol mun te chu khau takin an dang beta hunrei lo te chungin Iran sarkar economy an rek bet ngal mak mai ani Sencom noya US sipai te chuan Iran longchol mun zongjong te chu long sipai mangin khau takin an dang beta tuipui kal tanga sum don na thillak lu le thon chwa te chu lotling takin an ti top ani Sencom commander Admiral Brett Cooper chuan he malak na hi ani turang thlapa kalpui ni thonem ngeta ma an lak trana tanga da kar somthum paruk chung leka long pakhat main he andan pin na hi an paltlang lawani Iran sumdong longte chu kirlui ti ran ni a hemi rual hian America in do longte thlo theina tele tuipui sipai marine le borak sipai sing khat chuang te chuan Gulf le Gulf of Oman lu na te chu khau takin an thunun ani he dan pin na hian Iran longchol mun le tuipui kam vela kal tur le chuak tur te chau a huama tuipui kongpoi mo tak Strait of Hormuz kal tanga longdang Iran ta ni local vele ro chu khwa khiran ni lawa khovel puma oil sem chwana kongte chu ven himani lain Iran sarkari ro annat na lai bera an rek bet thungani Iran economy zazela somkwa vel chu tuipui kal tanga sum don na in ngat ani miaw wangin remna thu soi ho a lo cham nuwa hetianga na takanor na ankal pui hian shemna na sataka thena Iran sarkarin dona man ruale firfiak te sumpek na tura lak lu ngai thilpui mo tele thil thon chwa tanga suman mu tur te chu ti top anita a US sipai te chu leilam in dona tul lawa nuklut kherlavin Iran sarkar chu thuthlok na har satak siam nge nge turin annor kal ta zokani America sipai te thil ti theizia le ro puizia phaulan ani le ta a chaklo nai mo malakim lo nai mo om lawa he mun lo om taka hian US ram ham that na turle an chian te ven him chu an thil tum fia takani ba ka Iran sarkar tan hian hun aral tial tial to ani America laka anin dona China chuan Iran ne na thlona ka thlak na Ralthuam a pe ni in asoye America laka anin dona China chuan Iran ne na thlona ka thlak na Ralthuam a pe ni in an soye report thara tanga alandanin America sarkar ho tu te chuan United States le Israel tinena anin dona a China chuan Iran a puini in an ringani The New York Times chanchin buina tarlan danin US Intelligence Agency te chuan China in Iran hena kokia puthei chi Ralthuam te athon ni in an ringa heng Ralthuam te hi thlona hniam te thlok te ka thlak na na man the ani he report hian he thuthang hi achian tok lo thu tar langa
tun na ya Iran in US le Israel munma te be na China missile te hi manani MT po chiang lawani American sarkar ho tu te chuan anram chung sum don na hlom lian tak tak thunun ka tu China hian chemicals te fuel le Ralthuam siam na man ruwa te chu Iran a thon lu aphal sakni in an ring ti he report hian atar langani he report hian America mel ma te hena missile pek chu thil poi tak thlen the ani thu tar langa Middle East puma darta in dona hian China shwai tu then khat te chuan America sipai te ti tloman ni theinan na satakin ma anla ni ti atar langbok CNN report in atar landanin China hian Iran hena missile thon lu atumba ka khoyatanga local nge ti thupnan ram dangkal tlanga thon lu atumani CNN vek chuan thu thanga tanga alandanin inka hai hunlai hirim changa la in Iran chuan a thopui ram dangte puinain aral thuam te ti punatumani ti in atar langbok Chinese embassy ayo pakhate ro chuan China hian indona a tel ram re reng hena Ralthuam ala pingai lawa he thu the dar hi diklawani ti in a soithung ram lian le mo phurna langam tu chu USA ani angin China chuan khovel huapa ati turte thatakin alen thina US lampo thudik tok lo the dar lo turle dot manga soizom lo turin angena akai noi ram te point boruak thalo ti kyanan ma anlak nge yabe se ni ti in embassy ayo chuan a soye China chau hian nilawa Russia po in Islamic Revolutionary Guard Corps te chu American longle munma te anbe theinan satellite atanga thalak le thupoi mo te lo petoa nima sila Russia hian Iran hena Ralthuam apelo thung ti in The New York Times chuan atar langani China hi alanga pawa chuan doi takangin langma se Ralthuam siam theina man ruwa te chu Iran hena athon thina mi puite man tur thil ni om taka thon lu thin wangin China chuan Iran in dona thlopna peloti in ain soi thei pha thina ni The New York Times chuan China in amamo oil lak lu theinan Strait of Hormuz chu hon apoimo viau rualin he in dona hian US ati chaklo thei ti atar lang American sarkar ho tu te soidanin China hian Strait of Hormuz kal tanga oil local hi arin chan emema chu wang chuan in dona pot sei thei tur thil ti adu lo hle a chuti rualin America din munle tha ti chaklo thei tu ani wangin Chinese thunei tu then khate chuan Tehran lam thophi an du hle thung China hi Iran atanga oil le nember tu le sumdon na a thopui lian berani a China chitlavel chungchanga he report chhuala hian President Donald Trump a chuan thale maya Chinese President Xi Jinping muturin China atlo don ani Hormuz tuipui kong dal na le Iran ram shek be mek chungchang bok ngai thale taila anthil tumber te ti hlotling thei turan na sataka boman thak nuwa po omzia thei tak lawa chuan United States chuan Iran ram chunga thunei na sangjok chang turin an tuipui sipai chakna chu Hormuz tuipui kong dan pinnan an mangtran meka Iran Ralthuam chi sang longka chiat na missile te drones tele tuipui hnuaya boman phumte wangin Gulf ram atanga oil thon chwa chu ti top nima se Iran hian lokna thok chuak turin an mani oil then khat chu anla thon chuak thei thlatani khovel sumle pai din huna ngong thalo tak thlen don ma se United States chuan Iran ram sumlak lu nar ber cha sak chu athang ta zokani ma se Iran in he tuipui kong hi an mang thei to don lo nia nin sha chuan Hormuz tuipui konga hian tuipui hnuaya phum chi bom chu an thei anga tam an phumanga thlatam tak chung atan kharlenin tuipui kong danani na hi hli ani nuwa po tuma man thei lovina siam thei dona hi adal to omya lovin anti thei thlatani hi Iran in ruwa manna nunung berle aman rothil ti thei ber ani chun ani mel hle hetiang ani mekla hian Iran oil phurlong te chuan Iran le Pakistan tuipui huam chunga umzelin US tuipui sipai te man ni anla pumpel thei don ani indona wanga Christian te din mun hlau thonoma mekla-in Iran rama Christian sakhowwan tu pakhat chu Ralthuam nen Iran ram chunga letle atum Wardi News thuzia na huanga Stephen J. Bosan atarlandanin January thlatir lama Iran sarkar du lo na lantir na anun na chan hial khopa natna lakatlan chia Iran rama Christian sakhowwan tu pakhat chuan Ralthuam kenga apian na rama letle atum thua soya
hian US le Israel in Islamic Republic an be mek na indo na kal zela mitlem zo Christian te himna chungchanga lo thona lian tak au mek thuatar langani buaina chu ama a social media platform Instagram a mingthang tak Westran Iran atanga ron chuak fitness trainer hlui Ali Rezaie Majid chuan Christian Broadcasting Network nena abiram te ven him atum tho soya he athutluk na hi a Christian rinna tanga intrana ni tho soibok darut khopuya lung oilo na lantirani laya video then khat darte chu khovel puma adara mi makta duai tam takin an thlir nuwa Islamic Republic thunei to te chuan man tumin an zuita ani Razaye Majid chuan January ninga a zalen na phuta lung oilo na lantir tu te chu Iran Revolutionary Guards ten an silai an me po khumlai mu tho soya thunei to ten an zon tran wangin atuka atlan chiati asoibok manani lo nan mun sangshanga abiru kwala atopa chuan a in le lo le ai zonna te kalsanin ramri kanin Iraq rama atlan cheta ani Iran rama Christian te an che phlea kansha thewangin Iran ram hi khovela Christian sa khowwan tura munhar sa berber te zingami alani renga Open Doors World Watch Lisa Landanin sa khwa wanga ti dudana luar ber naram te zinga alang phahialani digna chanbo hum hal tu te soidanin Islam sa khwa tanga Christiana inlet te chu man lungin tan le rong taka soi saklum tok theidin mun hloma anding bika tundin muna po hian ring to engamoza chu Islamic Republic noya lungin sangshanga khung anni mishing digna chanbo hum hal tu te chuan Christian sakhowwan to engamoza chu Iran rama manan lani ti an soyani hun kal to a pastor Yosef Nadar Khani Muslim sakho phatsan to anga pu ani wanga thi na hial tuar turati ani nang chi te khan Islamic Republic noya ring to te din mun der thonzia atilang chiang he mishing digna chanbo hum hal tu te United Nations mithian te le tual chung Dr Paul te chuan lung oilo na lantir tu te chunga Iran chet nat dan hi Iran sarkarin apuan chu aya anasat jok thuan soya Iran thunei tu te hian lung oilo na lantir tu singtel te me an thatni nan chutani ma se thu the dar khap ani wangin heng number te hi adikle diklo fia har sale thung mishing dikna chanwo hum hal tu te chuan indo na kal me khian sakhutlem jok te aruka in khom thin te po tiamin anchunga nek chepna atina sa zwal le theiti an soibok indona hian boruak muan omlo le din mun der thona thlen mekin Iran rama kumtam tak chunga ruka Christian anni to thu soitu Razaye Majid hi Iraka thlen nuwa baptisma chantirani a hemin hu hian Iran ram ribula Ralthuam keng Kurdish pol pakhat in puacha mek zinga atilveta ani Iran Revolutionary Guards te kok chungin Christian kani nangin IRGC te hi kangai dam vekani ni tin anma ni tan katong try sakang ti ina soya maselal patan chuan uifing abiram veng tu angkani in kain sia biram veng tu uifing chuan achang chuan biram te aven himatur thin atibok Ralthuam lek tura thutlung na asiam hi Iran khomwal puya boruak athat lo chho hle lai le Iran le US le Israel sipai te indona in Middle East pum puya boruak muan omlo tak asiam mek lai thleng ani thil chut chiang tu ti chuan he indona hian ram chum buaina ne na inzomin Iran ram chunga mider thong te din mun ati chiat le zwal thei thu te an soya heng zinga hian thunei tu te laka nek chep na tok mek Christian te po antel Razaye Majid chuan Iran ram chunga let le chu thil la om takani ti asia dwalin Irana zalenna om ngei abei seiwang ani thua soyani Iran chuan America le Israel ten anram anbeina Gulf ram te chu inrola pu in zang na dom na aphut UN Security Council nena lekha an thelua Iran chuan America le Israel ten anram anbeina Gulf ram te chu inrol vea puin an laka zang na dom na aphut tho tarlanani tho tannia the national chanchin bu in anmu he lekha hian February ni somni pariata America le Israel ten beipuan thlak tan tir nu khan Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar le Jordan ram te chuan Iran be nan hian an ram leilung man an phalsak ni in Iran chuan aponi Iran chuan he thil hi khovel dan le UN charter bo chiat na lian tak ram danga va in rol luina le be na poi takani ti in asoye kumin January thla khan UAE Ministry of Foreign Affairs chuan thu chua siamin
anram boruak anram leilung le anram huam chung tuipui te chu Iran be nana sipai te manatan an phal ngai don lo thuan lo puang to a tuma thlawang po haulawa neutral taka omle an tol chung muana vonghim tura anin pek thuan lo soi war hle to ani kha UN Iran palai Amir Said Iravani chuan khovel mit mua an thil ti swal lian tak wang hian khovel dan noya Islamic Republic of Iran laka an mo phurna an bo chia ania chuwang chuan he thila hian khovel mit mua mo an phur ngei turani ti ina soye President Donald Trump chuan Iran ram nuclear Ralthuam siam tumna chu khautakin an longchol munte dan cha sakin achang let ani kha hemi chungchanga hian US pai ho tu hlui retired general Jack Kin chuan son henity a showa hetiang hian fia takina shilfia he malak na hian thin ni oma tuna hian a then khatna longchol mundan cha hi in hume kani ati he then khatna na thodan chu senkom chuan thucha in thon ton na an siama chu golf tuipui huam chunga lunglut le chuak tur zong in an man nge nga ani until tum chu Iran oil phur chua ani chuan chutiang ti tur chuan phalsak an ni lawanga tin thu an oil ani chuan aom zia chu marlama tanga lokalin khar clear kar tangtein senkom kai hruaina te chang let lawa tuipui zim lai kaltlang an tumani chuan an lunga kan truan ang ati General Kin chuan soichun zom zelin Iran hian inbiak na nei lain Atei na bak aron chuang lutukani ati tuna hian US chuan indona chok chuak kherlovin Iran sumle pai din munchiat pha rup nan thei topin norna apemeka chuti rualin tuipui kong chu midang man thei turin ahong thungani hi America chakzialan tirna diktakani a America chuan firfiak te missile tele nuclear Ralthuam siamna na an sum man turti top sakturin kan tuipui sipai rual king phatu omlo te chu amang tangkai ani ati hemi ma po khani ran try tu te hian an thutlung na an keng ko theidone moti in he tuipui kong hi Ralthuam angmaya an lo mang to thina ma se President Trump achuan chutiang chu ani don lo ti aron lan tirta a Iran ramachanga oil thon chwa tur dan cha sakhian an ta na poi tur lai ber an sumlak lu na tak kan khong lu hai bom siam tura thei to pan chwa lain an thurual pui Hezbollah le Houthi te na sum tam tak aluang lu to don lawani ti ina soibok soisel tu te chuan lo oma thei ti inemo arova ma e ti in soima se hetiang din huna thlen chan hi atira tanga nem lu tuka inbiak na an nei wangani kumtam tak chung in remna tol le remna hlotling lo te khan Iran chu vulianin nuclear Ralthuam nei tumna ati hlotling chhozela he longchol mundan cha na hian hroi tu tha ani zia pholanga America ram mi puite ham thatna turte US tho puite le khovel puma mamo thilkal vel chu sarkarin tlak lo le thil ro wa takati thin laka hian ahum him bokani Iran hian du thlan tur chiang tak aneya nuclear Ralthuam nei atumna chu ban sanin inremna tak siam turin aron kir le ange an sumle pai din mun chitial tial chu an clear liam mai don ti hi ni US sipai te chu in peisa atin anom reng to a khovel mi puitan zalen taka tuipuya zin theina omanga firfiak na thlop tu te ta ne ro hmuna omlawang chutiang chuan ne na chu chanturani ti in kan thulak na chuan atar lang ani America in konga dan pin tlatawangin Iran oil sumnara cha baka China pantur longte po an letle inrini le pathiania Iran ne na inremna tura inbiak na hlo cham nuwa President Trump achuan huna khoral lo le a April ni som pathum kumsang ni somni parukhan US Navy te chuan Strait of Hormuz Iran longchol munle tuipui kamvela kaltlang turte chu andang ping ani kha heian ram dang oilan thala tanga Iran sarkar sumnar chu achu chatani longkal vel chinchia na tangin angong hi alang chuak nga la jingdar soma kongdan pinani tanga reilote a China pantur oil phurlong pani chu tuipui zim lai an thlenma devin an letle ani maloi ram chinchia na fek nei tu rich star rilong oil phur khat vek tu le China pan mek tu sarja longchol muna chu asan hnulok helai mundan pin hi athlendona aletle ngala Botswana ram chinchia na fek nei tu Austria long China ne na inzomna nei oil claim phur tu po aletle bokani tanker long pathumna chungchanga report chiang hlia chu te ran tan ol sam takin sum mu tur om to lo ti hi ni
US hian Iran longchol mun panakal tur le chuak tur long te chu abituma ma se ram dang pan tur long dang te ro chu ngai te te in he tui puizim la ya hian an lakal tlang tir thungani Trump chuan fia takin a soya Iran in an long chakchi manga nai taka be anon tumani chuan ti chiat nga zelan ni angati hei America first atakalan tir nani nitin US dollar makta duai za chuang lalu tura chut Iran in oil atanga sum an mu thin chu ti top sak wangin US chuan Iran shruai tu te chu US du dana in biak na nei pui turin anora abik takin nuclear lama an malak na te thunun sak an tumani khovelin oil man to tak apek laya firfiak te thlop na sum pekemo uranium ti pune mo chu ti to pani to ang Iran oil rin chan tu China chuan khovela energy nar kong kapoi mo ber thunun tu dik tak chu tunge ni ti shia tirna fia takadong boka anlong te chuan US Navy te chu palzam ngam lovin an let le ta zo kani hedan pin na hian na athok lea Iran chuan anghong he twar chhomeka America melma te chuan derdep na in norna athlena chakna in ra tha chwa thin ti chu fia takin anzir chuak mek bokani UN Iran palai chuan tuipui lama tanga anram andang chep tlat chu Iran in opna zalenna rap thlak taka bo chiat na ni ati New York atanga IRNA in thuthara thedar danin United Nations sa Iran ambassador le permanent representative ni bok Amir Said Iravani chuan tuipui lama tanga anram andang chep tlat chu Islamic Republic of Iran in opna zalenna le anram chindik tak ngai nep na le rap thlak taka bo chiat na ni ati thotan ni khan Iravani hian UN Secretary General le UN Security Council President ne na lekha thonin he thu hi asoya tuipui lama anram luna dan pin chu United Nations Charter Article pani na palina te in tharum tho a in vawemo akhapna dan chu zalo taka bo chiat na ni a khovel dan noya po huam ho taka chet na lian taka ni ati bok April ni som pani kumsang ni somni Paruk Khan United States Central Command CENTCOM chuan America President thuchuak bo zuin US sipaiten Iran tuipui longchol hmuna tanga longchuak le lutur zongjong te dan chepna an thok tran don ti mi puite shiata an lo puang to ani kha Iravania le khathon kim chang chu hetiang hi ni ka sarkar thupek angin khovel dan kala United States in Islamic Republic of Iran chunga thil swalati chunzom zel hi nangma le Security Council member te chuan manmo taka in ngai ven theinan hele kha hi karon zia kani April ni som pani kumsang ni somni Paruka Khan United States Central Command CENTCOM chuan America President thuchuak bo zuin US sipaiten Iran tuipui longchol hmuna tanga longchuak le lutur zongjong te andang don ti mi puite shiata an puanga tuipui lama mindang pingtlat mai hi Islamic Republic of Iran in opna zalen na le kanram chindik tak khengkhenga rap thlak taka min bo chiat sakna ni hei United Nations Charter Article pani na palina te in tharum tho a in boemo akhapna dan za lo taka bo chiat na ni a khovel dan noya po min be na chiang takani bok chomai ba ka he dan lawa chet na hi tuipui kongzo dan chungchanga khovel dan bulpuiten na taka bo chiat na ni a Iran tuipui longchol hmuna tanga longchuak le lu turte danan tum hian United States chuan dan lawa che in Islamic Republic of Iran zalen na dik tak man chu aron ti buai ani ramdang te dik na chanwo le khovel dan hnuaya dik taka tuipui lama sumdon na thlengin ati buai ani Islamic Republic of Iran chuan United States in dan lawa hetiang thilati hi na takin adema anol fithlamak bokani khovel danin aphu tangin kanram zelen nate ramchin le namhim na hum hal turin Iran chuan Atei na china atulang zelin digna tiang alek donani United States hian khovel dan kala athil ti swala hian mo aphurveka heiana shin chwa thei thil thalo kanbial chung le khovel puma muan na le himna ti chha theina zongjonga po mo aphurvekani he dan lawa chet na hian khovel muan na le himna ta na hlom lian tak athen thei wangle tun din munder thong taka kan din laya buaina ti punlun thei wangin Islamic Republic of Iran chuan Secretary General le Security Council te chu United Nations Charter hnuaya anmo phurna len chuak turin angena he dan lawa chet na hi chiang taka dem tur le kanbial chung le khovel puma muan ne le himna ti chiat vek theina tur buaina azwa zel lo nan man mo le omzinei taka ma la turin angena ni
chumai ba ka United States chu khovel dan kala Islamic Republic of Iran chunga achet na te hi ti top tir ngal turin a phut bokani ti in ale khathona United Nations sa Iran ambassador le permanent representative ni bok Amir Sayed Iravani chuan aziak ani Iran le Egypt foreign minister chuan anbial chunga thil thleng tharte an soidun Iran foreign minister Abbas Araghchi le Egypt foreign minister Badr Abdelati te chuan anbial chung le khovel huwa pathil thleng thar berber te soidunin telephone kaltlangin anin bia a thotan ni zanlaya telephone anin biak na hian Araghchi le Abdelati te chuan anbial chung le khovel huwa pathil thleng thar berber te an soiduna hei ba ka hian Pakistan sarkar malak na le palai na nuaya Iran le United States in biak na chungchang te po an soidun bokani anni pani hian anbial chunga thil thleng sang sang te an clear le ta chungzinga chuan Persian Gulf le Sea of Oman United States in bidangte chau ar le dan lawa chet alak chunzom zel na tile Zionist sarkarin Palestine ram anop be mek le Lebanon rama rong taka chet anlak chunzom zel chungchang te po an soilangani February thani somni pariat khan Islamic Revolution shrai tu hlui Ayatollah Sayyid Ali Khamenei le sipaya ho tulu engamozat tha anni nuwa US le Israel sarkar te chuan Iran laka na setakin sipai chakna mangin be puyan thlakani kha chutenga be anni na chu chang le tin Iran sipai te chuan ni somli chung zet an be let ve a anbial chunga American le Israel sipai mun puite chu an bituma he indona hian an theina le chakna an pholang ve bokani US le Israel ten ne nan chan thwai an be se te chu a thleng dik lo hle a Iran in a be let ve na hian US le Israel sumle pai le bungrua te chu na satakina ti chia a he hian in dona chu pot sein anbial chunga boruak thalo atizwal hle ani in beina te zia thenan April thla ni riat khan cholkar ni chunga tan in ka hai siamani a he hian Islamabad ta in biak na nei thenan huna siam sakani kha he in biak na hian Iran chuan thil phut soma the luta chungzinga chuan US sipai te in nuk dok turte an laka shek na ti top turte le tuikong poimo tak Strait of Hormuz chu thununan du thu te telani Pakistan rama US palai te nen darkar somni pakhat chungzet uluk takan in biak nu poin Iran palai te chu inremna engma siam lawin tirana an kirle bokani kha inremna an siam theilo chana hian inrin ton na omlo wangle US lamin thilan phut tamlu tuk wangani thuan soyani Russia chuan Iran buaina chinfel konga puye inhuam thula rofana soye Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Iran ram buaina chinfel konga puye inhuam reng thua soinon le a Russia rama chanchin lakhom tu TASS news agency na tarlan danin Nimin Khan Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi le Russian Foreign Minister Sergei Lavrov te chuan telephone kaltlangin anbial chunga thil thleng thar berber te an soidunani Russian Foreign Ministry chuan thuchwa siamin Ralthuam ne na indona chua non le lo na na malak apoi mozia la rofia na soi war le a sipai chakna manga chinfel theilo he boina chinfel konga hian Russia chuan puya in huam reng thua soinon bokani anti hei ba ka hian larov chuan Persian Gulf biala himna tlo tak om theina na Russia malak na chu tar lang tel boka he malak na hian anbial chunga ram om zong zong te an telanga inbiak na kalpuina konga thil tha thlen theitur bial pon lama ram dangte thlopna po atel donani atibok April ni som pakhata Islamabad khopuya Iran le US ten inbiak na an nei dan kim changchu Araghchi hian Lavrov ne na hian a shila he boina intran chanber chin filani theinan le Iran le athenom ram te ham thatna tur ngai to atel chunga anbial chunga hun rei tak dai tur muan na om theina na Iran in inbiak na ala kalpui du chu Russia chuan tha ti hle ni ti in thu chwa chuan tar langbok Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran ram tlu cheturanga mel maten an suang to na chu Iran mi puite tor chelna awangin a thlon vekani ati Iran President Masoud Pezeshkian chuan indona kalme ka hian anram ti cheturin mel maten ruwa manna siama se an hlo chama anram atlu chethwayang ti anrin na po Iran mi puite tor chelna le nget taka an din tlatna wangin a thlon vekani ti ina soi Thotani Khan in khom pakhata thu soin President Pezeshkian hian United States le Zionist Israel sarkar ten Iran mi puite laka indona an cho chwa chu demin khovel dan puite za chunga Iran ram chelna chu anram in ven himna achak wangle anram ma so na tora thei top chwa anin tiam tlat wangani atibok Iran chuan
ram dangte dikna chanvo ra be sak atum ngai lawa ma se Iran mi puite dikna chanvo hum hal ture ro chuan huai sen tak le khau takin ma ala zelang ti na soi belani mishing dikna chanvo hum hal tu in ti pol chen khatle chungpol ne na thokho chanchin bumi te omdan chu president Pezeskian hian na takina soi sela United States le Zionist ten mi pui van tlang che na munte school te damdoin le chomdol na munte an be laya heng pol te an ngoi tlat si le Iran chung ko boina thuai ro an tan lam alang tlat thin chu an mai ni nei zia le mo phornan lak ngam lo zia ti lang tu ni ati mel mate ruwa manna swal tak a hlo cham thu tar langin Iran president chuan Iran ram atu chi thuayang ti anrin na chu ni somli chuang liam ta chunga Iran mi puite chhelna le beilet na wangin a thlon vek to ni kanram ma so na ru kolte min ti chha saktura min vona hian an beidon zia le an thil tuman hlo tlin tir theilo zia tar lang chiang he ni ati bok Iran sipai te impact na le an torna te chu ro puya ti thu soin Iran sarkar chuan kanram inven himna te le mi puin pum khatna in nga nan mangin chaktakin ma ason zel dona kan nam za omna le ming thatna te chu ai na sai na chakle zwalang ti ina soibokani US le Iran in biak na hlo cham nu DR Zirliana remna zonga US le Iran in biak na hlo cham nuwa United States chuan thotan nia tangin Iran longchol na ti dan cha blockade an tan don ti US pai chuan an soya kanom na le mum wangin hunai nanglawa thotan nia ti chu India rama chuan thole ni zandar sarir tangin nitura ka chuta diktura ngayang US chuan Strait of Hormuz longte mo ram dangte tanga longte mo anti-buaidon lo ti an soya heti lai hian oil man lo sang le mana barrel khat USD za chunglamani hemi ma hian US President Trump chuan Truth Social post US Navy chuan Strait a lut le chuak ten dangdon lo ti an soi Iran chuan sipai longre reng longkong ship route ron panapiang chu nataka lo sho man ni angatia Iran Parliament Speaker chuan Tehran chu vona wangin ain surrender don lawati Trump chuan Pakistan a inbiak na hlo cham chan soin Iran in nuclear bomb siam aban san du lo wangani atia chuti line Iran chuan an pani true sites in remna an nai to hlea masi Tehran chuan amaka norna le golban sonna shifting of goalpost atok tani ati Florida tanga kirnu Washington DC a joint base Andrewsa chanchin mumi tin hena Trump chuan in biak na lam Iran in ahoi le lawani chuan I'm fine atia Iran le US in ka haina chu alakal zelani ati Middle East buaina lalmal Ralte update United States US le Iran in kara in ka haina atop main tungkara in biak na dang nei le turin malak na ommek thu Pakistan chuan tar langin Islamabad ta thonga ani le arinom thu tar lang bok in biak na masa nei zo ta ka khandar kar somni pakhat zet indor na hun manani nuin mason na omlowin ti top ani in Iran in US chu thilphut ngai hi ra tangtlata apuni US in Iran a beilaya nei to chunga Trump palung oilo na kalzela Europe ramte chuan zoimuanga US tel lawa an mani security nei ve turin thilan kaltir ni in tarlan na aom US aircraft carrier USS George H.W. Bush CVN-77 chu Namibia Africa lama operation nei mek na tangin escort destroyer tinen Arabian Sea US Navy te punkhom mek na lam apan mek Israel Nimina Washington a Israel le Lebanon in kara in biak na nei malukin Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan Israel in remna azon thole Lebanon ne na in remna omadu thu soin Hezbollah te chu dang tu lian beran ni thua soilang bok US Secretary of State Louis Hillary Clinton point Lebanon sarkar in Hezbollah te Ralthuam adabo saktheina turin ponlama tangin ma lo lak vereng thu soilangin Hezbollah te chu engtin ma ne anlani ngai lo thu soilang bok Israel Ministry of Health chuan thotanin lama khan beina wangin Israel mi somli pasarin hliaman tor thole February ni somni pariat nuwa hliam tor mi sang sari zasari somli anom tlin to thuwa tar lang Lebanon atanga rocket ka chwa pakhatin Galilee Carmel kho industry munadeng fuwa Kiryat Smona Miskaf amle a chevela te siren anrile Italy chuan Israel nina defense zone agreement an siam chu automatica renew zel theilovin a siama March thakhan Italy hian Iran bomb ani don khan Sicilia an airbase US thlona te tumlu alo nar to bokani Lebanon
Nimina US State Department na Israel le Lebanon in kara indor na neitura. Lebanon lam official ti chuan andin na zona amma saber chu in kahai na siam ani thu soin Israel ni na in kahai soi chu Washington a Lebanon ambassador in asoi theipia lamani thule nimina anin biak na tur chu amma hruai mai ni don thuan tar lang Israel chuan Gaza ang maya Lebanon chimlam khwate chu chentlak to lo na tura nuai chivek turin ma alameka zinglam atangin Israel in thlo na mangin Lebanon chimlam mun engamo zat baka Bika Valley abeya juya khwapo abei bok ani Lebanon chimlama indona Israel sipai reserve pakhatathia thotan ni zana Lebanon chimlama inkana Israel sipai pathum liam na taktuar omin liam na vaklo tuar pakhata omboka hemia thohian sipai paruk liam te naw tuar anom bokani Lebanon chimlam ru na vakal Israel sipai te chu Hezbollah ten drones le pipe bomb te mangin anlo beilet Iran chuan Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain Qatar le Jordan te chu US le Israel ten Iran an be na zona ol samna lo pea puin an ne na tangin indolaya an thil chantia zangna dom na pek an phuta Iran hian US le Israel te be na dollar billion zanhi somsari man ho thil ti chat omanga chutin zangna dom na aphut mek ani Qatar Foreign Ministry thupuang tu Majid Al Ansari chuan Iran be na top theina tura Iran hena sumhlan tura inbiak na Qatar le Iran in kara aum lo thu puang zarin Pakistan le US te kai hruai na hnuaya inbiak na poimo le lian tak kalpui meka anthil phu te chu vor chua ani thua tar langbok Saudi Arabia Saudi chuan Yemen Ansarallah ten Bab al Mandab Strait an kharvele mai lau thongin US ne na naval blockade manga Hormuz dan pin na ban sana inbiak na dokan lam kil zok turin anor LG water purifier di khan stainless steel ten kan manawangin re tak tui da pu in pat e ko omve thilava airtight ani wangin atui e thiang himbik mineral booster samanawangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin grain omlawa po tui man tur an khol hnem ani machine cleaning technology an man telawangin kuta manual ati fai ngai velava an manin identify thei ani Hengan pung Ralte hi EMI mangin ol sam takin apung om na vin ilakhi ni chutyang gutan number kanon tarla na ti hian zofya the rin kan ni e khati zong kha tun tumata na kanon ti chwale theite so ni e